ikibazo nabajije ndamubaza Ali, wowe urumumenyi kuruta Ibn Taymiyyah ko uvuga imba wowe Sheikh Faraji uje kunsubiza banza usubize ibibazo byo nabajije Pepe girute ubisubize ije n'ubu nuwaje kumugira ute ngo kubera ko baravuga yaje nawe ngo aje kunyataka ibyo bintu yagombaga kuza nawe akaza gusubiza ibyo bibazo nagize ute nabajije ariko igitangaje nta gisubizo wabonye kuri nabonye yari fatwa ebyiri. Fatwa ya mbere ni yingiye oya giye kuri point ya kabiri ibintu yavuze giye kuvuga kuri point ya kabiri nge sinamureka nago bishoboka icyanangaje muri ibyo bibazo nabajije na n'ikibazo bigeze bangira ute bansubiza nka Faraji wiyita ko ari umumenyi atari yamenya n'urwego rw'abamenyi yita ko yarize atari yamenya urwego rw'abamenyi. Ni gute natanze reference y'amagambo ya Imam Shafi'i aboneka muri Riyadus Salihin sibyo ya Imam Nawawi akongera akaboneka mu kindi gitabo cye cya Imam Nawawi al-Azkari aho we kala yibaza ari salafu uruta Imam Shafi'i. Imam Shafi'i yavuze ko ibyo bintu bigize ute biremewe sibyo. Imam Uthaymin ni umumenyi wapfuye hano ejo bundi mfite ubwenge bwanjye. Uthaymin yapfuye ejo bundi arutwa na sogokuru aza gukora commentaire. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh namna gani? Alhamdulillah, tunashukuru Allah. Namshukuru. Wiriwe neza ariko? Alhamdulillah. Nanjye alhamdulillah. Umunsi urimo kugenda neza nubwo hiriwe igitombeka ariko alhamdulillah byose nigena ry'Imana kandi byose tubishimira Imana n'ubundi. Amin. Naam Sheikh, ubwo duherukana hano hari abantu bibajije first of all impamvu ikiganiro twakoze ariko nkuko byumvikanye no muri title y'ikiganiro ni Sheikh RPP urakuvuzeho kuvugaho n'ubundi yanyuze ku miyoboro ya YouTube sibyo nanjye ndamusubiza avuga ko hari ibintu ukora ngo bikenewe mu dini mu bihimbano bida hanyuma urumva ntago umuntu ari kukuvuga ngo ugende uryame uceceke gusa abantu bari kuba bumvise side imwe bakakeka ko wenda byavuze oya nago bishoboka niyo mpamvu wavuze ati nta gahunda nari mfite yo kuba na subizanya naterana amagambo n'uyu muntu cyangwa iki reka ariko kubera ko byabaye ngombwa kubera ko yamvuze akanamentioning akoresheje n'izina rya papa mbyara nanjye mbashe kuba namusubiza kandi musubiriza aho yavugiye n'ubundi ni kuri online social media platform. Niyo mpamvu ikiganiro twakoze bwa mbere kandi ndashimira abantu ko bakirebye bakanatanga n'ibitekerezo ariko ngaya by'umwihariko n'abasilamu ujyaho kubera ko hari uruhande wafashe ugatukana bose birabyo noneho kumuvuga ngo abantu bafite ibihimbano birabyo noneho twabyita ikivema. Nkeka ko nubwo abantu batagira ikintu bahuza ushobora gutanga igitekerezo cyawe ariko udatutse umuntu Hassan udatutse RPP nyine nk'umusilamu kareba ikiri ukuri akaba ari cyo ukurikira kandi wowe udasobanukiye ukagerageza kureba bamwe mu bamenyi wizera ukavuga ati se ibi bintu bimeze gutya turakora iki ukabaza nkuko na kera abantu bajyaga kwa mutima akabate ko bimeze gutya twitware gute muri situation sibyo yego. N'ubundi rero muri icyo kiganiro wabashije gusubiza ibyo bagushinja ugaragaza dalil nubwo hari abantu bazirengagije niba ari kuzirengagiza nkana cyangwa se oya n'ubundi isi nuko imeze n'ubundi nagushobora gushimwa n'abantu bose cyangwa se umuntu abantu nago bashobora kureba ikintu bakirebemo kimwe yego. Bivuga ko gushimisha abantu bose ni ibintu bitashoboka ntabwo bishoboka yego. So nukuvuga ngo niko byagenze hanyuma kandi hano nago turi gushimisha abantu kano ni akazi ka da'wa ni akazi intumwa y'Imana yakoze. Nimba mugenzi wawe yavuze idini nabi uze umugira ute ugerageze kwibukiranya nyine ni ibintu byo kwibukirana kubera ko abantu benshi
barakurikira abantu b'abasilamu. Njyewe nshobora kuzana nkashira uburozi mu bantu, nimba ufite dalili ubona ko ibyo navuze atari ibyo, avuze ngwino ungira ute urutse abantu ubwo burozi nabagize ute kandi nabwo mu buryo bwiza nkuko ubushize navuze ati Mwenyezi Mungu aravuga ati muri Qur'ani, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim, aho Mwenyezi Mungu abwira intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho imubwira ati ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati hasana, cyangwa se hamagarira abantu mu nzira y'Imana ukoresheje ubugenge ugakoresha n'amagambo meza cyangwa se inyigisho nziza. Ubwo rero ni nayo mpamvu twahisemo kugaruka uyu munsi, nyuma yuko Alpepe nanone yongeye kugaruka akageragaza ko yagusubije, ariko hari ibibazo bine by'ingenzi wari wamubajije. Sinzi eske waranyuzwe cyangwa ikibazo namubajije yavuze ati biriya bintu byo gusomera mu swala ugasomera ureba muri Qur'an cyangwa se muri mashafu, yavuze ko ibyo bintu cyangwa se ni abamenyi benshi cyangwa se ittifaqi ukwemerana baremeranyije ko ibyo bintu ari makuruhu. Nanjye ndamubaza ndamubwira mereza abo bamenyi ninde nande, ariko kugeza ubu ngubu ugombaga kuguha liste y'abamenyi bemeranyije gusoma iyo ijma'i ulama cyangwa qawlu rajih y'abamenyi bumvikanye ko ibyo bintu ari makruh. Liste ntayo wabonye? Nayo nabonye, yumvikana igice cya mbere niyansubije. N'ubu ngubu nuwaje kumugira ute ngo kubera ko baravuga yaje nawe ngo aje kunyataka ibyo bintu, yagombaga kuza nawe akaza gusubiza ibyo bibazo nagize ute nabajije, ariko igitangaje nta gisubizo wabonye kuri nabonye. Icya kabiri namubajije nazanye amagambo ya Ibn Taymiyyah, aho Ibn Taymiyyah yemera ko gusomera umuntu wapfuye Qur'ani ko ibihembo bimugira ute bimugeraho. Avuga ati n'abatabyemera ko atari ibyo nibo abanyabihimbano. Nimwe bakunze kukwitirira muri comment. Hanyuma mbaza ibibazo byanje. Ikibazo nabajije ndamubaza Ali, wowe uri umumenyi kuruta Ibn Taymiyyah ko uvuga bino bintu ni ibihimbano, Ibn Taymiyyah akaba abyemera. Wowe uri umumenyi kuruta Ibn Taymiyyah cyangwa se umurusha ubumenyi? Ako nakandi akabazo. Ikintu cya kabiri ndamubaza ati wowe na Ibn Taymiyyah ko wiyita ko muri abantu basuna, ese wowe na Ibn Taymiyyah ninde uzi suna? Ninde uzi suna? Ndamubaza ikindi kibazo, nimba uvuga ko ibi bintu ari bid'a, Ibn Taymiyyah akaba byemera, noneho Ibn Taymiyyah tuzamwitande kubera ko ni igihimbano? Sifa yake ni nani? Tutamwita nani? None ikibazo cya nyuma ndabaza ati kubera ko intumwa y'Imana iravuga ati iyakum wa muhdathatu fil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Buri bihimbano byose nihe? Nubuyobe. Nubuyobe, hanyuma ni biganisha n'ubundi mu muriro, biganisha no mu muriro. Ndamubaza ati sasa mimi nipatie hukumu ya nani ya Ibn Taymiyyah, kwa sababu amesha fariki, yeye ni mtu wa peponi ama ni mtu wa motoni? Kubera ko yashigikiye ibihimbano uko wowe ugira ute abivuga, nuko wowe ubivuga, ariko nta n'igisubizo nigeze, nta n'igisubizo mu by'ukuri wabonye. Nuwaje kumufasha nta n'igisubizo yigeze agira ute amereza, keretse ibintu yazanye ibintu by'amacenga abeshera n'abamenyi. Jewe ikintu ngewe cyanangaje kuri aba bantu biyita ko ari abamenyi, bigize nka reference y'u Rwanda, ibi bintu zakomeza kubivuga, biyita ko ari abamenyi bafite ilmu zihambaye kuruta abandi bose, kubera ko ilmu
ilmu ntabwo ari bya bintu byo kugenda ngiye ndumumenyi. Al-ilmu niki? Al-ilmu darku haqaiqil ashiya'i masmu'an wa ma'qula. Ilmu ni upambanuzi ama ni upambanuzi wa uhakika wa mambo yumvikana yinjira no mu bwenge. Ni upambanuzi wa mambo, uhakika wa mambo yenye kusikilika na kuingia ndani ya akili. Bivuga ko ntabwo wavuga ngo ngende umumenyi, uravuga ibintu bitinjira no mu bwenge bw'abantu. Bivuga ko ibintu udashobora no gukorera logique, utashobora no gukorera logique cyangwa se analyse scientifique. Niyo mpamvu njyewe mbita ko ce sont des porteurs de diplômes, parce qu'il y a une différence entre un diplômé et un porteur de diplôme. Ushobora kugira diplôme ariko unavuri diplôme. Un diplômé c'est qui? Umuntu diplôme ni wa wundi wabonye imamyabumenyi cyangwa se imamyabumenyi agashobora no kuyidefanda. Ariko ari abantu benshi ashobora kugira impapuro, donc c'est ariko ubwo iyo diplôme ntabwo imumerita. Donc cyangwa se ibigaragara kuri diplôme ko yabyize ntago bivuga ko c'est un porteur de diplôme. Ni umuntu ufite diplôme aho ngaho ariko iyo diplôme ntago ayimerita. Je nuko njyewe mbita kuri opinion yawe bibona, kuri opinion niko njyewe mbibona. Kubera ko nimba ngiye nakubajije ibibazo ugomba kuza ukagira ute ukabisubiza. Ariko ni winjire mu bya bintu mvuga ko ni porojo, baracyakomeza kuko nawe bakuvuzaho ko ukora ibintu bitemewe. Yego ukagaragaza ko byaje mu buryo bwawe. Mbona ko ibyo bintu ari iki? Ari porojo, ni ibigambo biyibereye aho bidafite fondement. Nuko njyewe mbigira ute mbibona. Nimba wowe Sheikh Faraji uje kunsubiza, banza usubize ibibazo byo nabajije Pepe, gira ute ubisubize. None wenda urenzeho n'ibindi bibazo cyangwa se na conclusion ubisubize. Sasa ikintu ngiye cyandangaje, ikintu cye cyanangaje muri ibyo bibazo njyewe nabajije, natanze na fact reference, ngiyi ndakomeza kuyisoma. Ni fatwa ya Ibn Taymiya. Uyu Ibn Taymiya ni umumenyi wo mu kinyejana cya 7. Sibyo? Uyu mumenyi yavuze mu gusomera umuntu wapfuye nyakwigendera Qur'ani kugira ngo ibihembo bimugereho. Muri fatwa ye iboneka mu juzu ya 24 page yayo ya 324 yabajijwe wasuila Ibn Taymiya ahalil mayyiti tasilu ilayhi, wasuila an qira'ati ahalil mayyiti tasilu ilayhi والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إذا أهدوه إلى الميت يصل إليه ثواب أم لا. yabajijwe mu gusomera nimba abantu banyakwigendera bashobora kumusomera bakamusomera Qur'ani kugira ngo ibyo bihembo bimugereho, cyangwa se tasbihi wakamukorera tasbihi wa tahmidi na tahmidi wa tahlili wa takbiri amwe na takbiri. Idha ahaduhu ila almayyit yasilu ilayhi thawabuha, ese ibyo bihembo bimugeraho. Uyu ni Ibn Taymiya. Wari uri kubazwa aho ngaho? Narindi kubaza. Iyi ngi niyo nagize ute, iyi fatwa Ibn Taymiya niyo nakoresheje, niyo yavuye mu iki ibibazo. Yari fatwa ebyiri. Fatwa ya mbere ni iyi ngiyi. Ese ibyo bihembo bibi bintu byose, kumusomera Qur'an no kumukorera takbir, tahlil, tahmidi n'ibindi byiza byose ashobora gukorerwa, eske ibihembo bimugeraho? Fa ajaba, arasubiza ati yasilu ila almayyiti thawabi qira'ati ahlihi wa tasbihihim wa takbirihim wa sa'iri dhikruhum Allah ta'ala idha ahaduhu ila almayyiti wasala ilayhi wallahu a'lam. Yavuze ngo ibyo bintu byose, haba kumusomera Qur'ani, kumukorera takbir, kumukorera tahlil,
n'ibindi byiza byose cyangwa se azkari ariyo yose ushobora kumukorera kugira ngo ibihembo bimugeraho. Iyi ni fatwa ya mbere. Iya kabiri ngiyi yabajijwe tena, wasuila aidan an qawlihi ta'ala, yabajijwe kuri aya ya Mwenyezi Mungu iboneka muri suratu Najmi, aho Mwenyezi Mungu avuga ati wa alaysa lil insani illa ma saa, n'umwene Adamu ntacyo abona keretse cya kindi yikoreye. Kubera ko bo bavuga ati icyo wowe umwene Adamu utikoreye uwundi muntu ntago yakigukorera. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallama, n'amagambo y'intumwa y'Imana aho avuga ati idha mata ibna adama inqata amaluhu illa min thalath, iyo mwene Adamu yitabye Imana ibikorwa bye byose birahagarara keretse ibintu bitatu. Icyambere sadaqatin jariya au ilmu yuntafa'u bihi au waladin salih yad'u lahu. Biriya bintu icyo ihadithi irumvikana. Arasubiza alhamdulillahi rabbil alamin laysa fil aya wala fil hadith, na aya cyangwa se na hadithi anna al mayita la yantafi'u bi du'a'i al khalqi lahu, ko na aya cyangwa se hadithi igaragaza ko la yantafi'u anna al-mayta mukuri anna al-mayta la yantafi'u bi du'a'i khalqi lahu, kuko nyakwigendera hawezi akanufaika n'ubusabe cyangwa se n'ikindi kintu cyiza abantu be bashobora kumukorera. Aravuga ati ngo na aya ibigaragaza ko nyakwigendera atashobora kugira ute, hawezi akafaidika na vitendo ambavyo watu wake wanaweza wakamfanyizia, kama vile dua, kama vile kumsomea Qur'ani, cyangwa se kumutangira sadaka. Aravuga na aya ibigaragaza ibibuza. Bal a'immata al-islami muttafiquna ala intifa'i al-mayyit bidhalika, bal abamenyi bose babihurijeho ko uwo muntu ule mtu ananufaika na haya yote ambayo watu wake watafanya nini, watamfanyizia, kama vile kumsomea Qur'ani, kama vile kufanya adhkari na mengineyo, kumtolea sadaka. Ngo abamenyi babihuriraho barabyemera. Wa hadha mimma ya'malu bil idtirari min dini al-islam, kandi ibyo bintu ni ibintu bizwi mu dini ya Islamu na kubishidi kanyaho. Aravuga ati wa qad dalla al-kitaba wa sunna wal ijma'i, kandi niyo dalili ya Qur'ani na sunna ibyemeza ko nyakwigendera ashobora gukorerwa ibyiza n'abantu be cyangwa se abantu basigaye, bikanamugirira iki, bikamugirira akamaro. Aravuga ati faman khalafa dhalika kana min ahli al-bid'ah, kandi umuntu wipinga ibyo ngibyo niwe munyegihimbano. Sasa ikinangaje nukuza Faraji aravuga ati ngo abamenyi bose baravuga ati ngo imvugo ya benshi, qawlu rajih, bahuriyeho abamenyi bose ngo bahuriye ko ibyo bintu Qur'ani nago imugeraho, ariko ibindi bimugirute bimugeraho. Kandi Ibn Taymiyyah avuga ati ngo niyo mvugo ijma'i, niyo qawlu rajih, cyangwa se imvugo y'abamenyi bose bagizute bemeranyijeho. Sasa sinzi nimba ngewe nemera amagambo ya Faraji cyangwa se nemera amagambo ya Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah si umumenyi w'ubu ngubu, ni umumenyi wa kera, ni umumenyi wo mu kinyejana cya 7. Bivuga ko hatambutse ibinyejana bigera kuri 8 Ibn Taymiyyah yitabye Imana. Sinzi ko twebwe abantu b'ubu ngubu twaza kwigisha iki, cyangwa se twaza kwigisha ibihe bisha byo Ibn Taymiyyah atigeze
atigeze yigisha. Sinzi ko twebwe abantu b'ubu ngubu twaruta Ibn Taymiya ubumenyi. Ibi ni ibintu bitagira ute bidashoboka. Nibyo ibintu nashingiyeho kugira ngo mbaze iki ibibazo byanje. Ariko icyanangaje muri ibyo bibazo nabajije nta n'ikibazo bigeze bangira ute bansubiza. Ikindi cyanangaje njyewe kiranangaza cyane, nka Faraji wiyita ko ari umumenyi atari yamenya n'urwego rw'abamenyi, yita ko yarize atari yamenya urwego rw'abamenyi. Ni gute natanze reference y'amagambo ya Imam Shafi'i aboneka muri Riyadus Salihina, sibyo? Ya Imam Nawawi, akongera akaboneka mu kindi gitabo cye cya Imam Nawawi Al-Azkari, aho qala Imam Nawawi aravuga ati qala Imam Shafi'i wa yustahabbu an yuqra'u 'indahu shay'un min al-Qur'an wa in khatamu al-Qur'ana kullahu kana hasana. Aravuga ati birashimishije cyangwa se ni byiza gusomera nyakwigendera imwe mu mirongo ya Qur'ani. Mumusomeye Qur'ani yose ni byiza, birutaho birushaho. Mumusomeye Qur'ani yose nibyo byiza kurushaho kwiyongera. We aitazana nago yaje ngo aze gusenya iyi mvugo, nawe yarayishimangiye, ahubwo aza kuzana sharhu ya Riyadus Salihina ya Uthaymin. Uthaymin ni umumenyi wavutse mu igihumbi na magana cyenda na 29. Alizaliwa mu 1929 akakufa hapa juzi mu 2001. Imam Shafi'i yavutse mu mwaka w'ijana na 50. Bivuga ko reba murebe aba bantu niyo mpamvu nje navuze ati Uwahabi ni fikra ama ni chama cha kisiasa ambacho kimeundwa kwa ajili ya kunini, ya kuvuruga Uislamu. Imam Shafi'i aravuga ko ngo ni byiza gusomera nyakwigendera imwe mu mirongo ya Qur'ani. Kandi uyu Imam Shafi'i akavuga ngo bikaba byiza nkuko wabivuze gusomera Qur'ani yose. Imam Shafi'i nazanye hadithi iboneka muri Sunan Tirmidhi, aho intumwa y'Imana ivuga ati la tasubbu Quraisha fa innaha alimun yamlau untibaqa al-ardi ilman wa nura. Ati nimukazatuke abakuraishi kubera ko muri abo bakuraishi ari ubumenyi bwe buzasakara ku isi yose. Benshi mu bamenyi baravuga ko ari Imam Shafi'i, sibyo? Kandi Imam Shafi'i ari mu byabinyejana byiza intumwa y'Imana yavuze ati khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ati ngo ibinyejana byiza ni kinyejana cyanjye ngewe n'abasangirangendo, hanyuma igikurikiye n'igikurikiye, sibyo? Kubera ko yavutse muri 150, sibyo? Apfa muri 204. Bivuga ko ari mu byabinyejana byiza intumwa y'Imana yagize ute yavuze. Kandi abavandimwe bacu baratubwira ati ngo bo bakurikira Qur'ani na Sunna ala mafuhumi salafi salih. Kutokana na fahamu wanafata Qur'ani na Sunna kutokana na mafuhumu ya salafu salih. Sasa njewe nyibaza ari salafu uruta Imam Shafi'i. Imam Shafi'i yavuze ko ibyo bintu bigize ute biremewe, sibyo? Imam Nawawi niwo mu kinyejana cya 6 nawe arabishimangira ko byemewe. Muvandimwe azana sharhu ya Riyadus Salihina ya Uthaymin
Uthaymin ni umumenyi wapfuye hano ejo bundi nkifite ubwenge bwanjye. Uthaymin yapfuye ejo bundi arutwa na sogokuru, aza gukora komantere avuga ati fatwa ye ngo nuza ngo Uthaymin arabigira ute, ngo arabyanga, avuga ko ibyo bintu ari iki, ari bida, ngo gusomera umuntu nyakwigendera umuntu witabye Imana Qur'ani kugira ngo ibihembo bimugereho, ngo ibyo bintu niki, ni bida. Je nyibaza yewe nkurikire uyu muntu urutwa na sogokuru, ndeke wa muntu wegereye bya binyejana byiza ko ibyo intumwa y'Imana yavuze. Ese ni gute ngewe nagereranya Imamu Shafi'i na Uthaymin gute? Tuwalinganishe namna gani? Ni kama vile tofauti yao ni kama vile mbingu na dunia. Tofauti ya Uthaymin na Imamu Shafi'i ni kama vile mashariki na magharibi, ni kama vile mashariki na magharibi. Tukamate mfano Ibn Taymiyyah na nani, na Uthaymin. Wallahi ni kama vile tofauti, kama vile mashariki na nini na magharibi, ni kama vile tofauti ya mbingu na nini na dunia. Sinziko jewe nareka abano bamenyi bakomeye je ngakurikira iki Uthaymin. Ni ibintu bitagira ute, ni ibintu bitashoboka. Niyo mpamvu nge mbyita c'est une bassesse scientifique, c'est une bassesse scientifique. Ni ibintu biciriritse cyane ku muntu wiyita ko ari umumenyi usoma. We urumva byumvikana no mu bwenge. Wenda kugira ngo ntange urugero kuri icyo kintu uri kuvuga nkunganire. Yego. Ni nkuko bavuga wenda iyo bari kuvuga abatangabuhamya. Yego. Abatangabuhamya, umutangabuhamya warebye ikintu kiri kuba aruta uwumvise. Yego. Urumva nabo bamenyi wagiye wireferaho kuri abantu bagiye bavuga ngo nta dalili uzana, ngo uri guhimba gusa. Watanze ibitabo, watanze n'ibitabo, watanze n'abashehe. Natanze na abo bashehe uri kwireferaho nkuko uri kugenda ubivuga. Biragaragara ko bari hafi cyane y'ikinyejana itume. Yego. Nibo bari hafi y'ubumenyi cyane kurusha abo bandi wenda nabo tutahakana, ariko abo mu gihe cyacu bo mu gihe cyacu. Ni ukuvuga ngo rero no umuntu wese wumva uri bushyiremo logique araza guhita yumva ko umuntu twakurikira cyane nuwo uri muri bya bivuga ko biriya bintu gusomera umurambo Qur'ani byari byemewe, sibyo? Byari byemewe, ibyo binyejana byose byari byemewe. Noneho Uthaymin atari yavuka byari byemewe, none arangije kuvuka bikaba bibaye iki, bikaba bitakyemewe. Ukumva ibyo bintu eske dushire no muri logique? Ari ikintu bita la logique des choses, dushire. Noneho icyanangaje nukuza Uthaymin kubera ko baravuga ati ngo dalili ni qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah. Dalili Mwenyezi Mungu yaravuze cyangwa se mutume yaravuze, niyo dalili. Ariko Uthaymin ntago twabonye dalili yagaragaje ko ibyo bintu abipinga, sibyo? Yavuze ko ibyo bintu ari iki, ari bihimbano, ari bida. Urumva icyo kintu ngo gusomera, ariko nayo nkuko bivuga nta dalili yigeze atanga, ibigaragaza nayihari. Ahubwo reka ngewe ngusomere dalili ndazifite hano. Hadithi intumwe y'Imana yigeze ivuga kubera gusomera unyakwigendera Qur'ani. Hadithi zirahari. Abantu bagushinja reka hadithi ngiyi reka nyitange, noneho baze kunyomoza ko izi hadithi atarizo, ari impimbano. Hadithi ya mbere ni hadithi yakiriwe na Ma'qal ibn Yasar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin. Hadithi ya mbere ngiyi. Hii hadithi uyu Ma'qal ibn Yasar aravuga ati ngo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ati iqra'u ala mautakum Yasin, muzasomere abantu banyu bapfuye surati Yasin. Yasin ni imwe mu masura
masura ya Qur'ani. Kubera ko indi riwaya iravuga ati fa inna likulli shay'in qalba, ngo buri kintu gifite umutima, wa qalbul Qur'an Yasin, n'umutima wa Qur'ani ni Yasin, wa qara'uha ala mautakum, kandi muzayisomere iki abantu banyu bagize ute bapfuye bitabye Imana. Iyi ni hadithi n'umwa y'Imana Muhammad, yakiriwe rawahu Abu Dauda, yakiriwe na Abu Dauda kwa nambari 300 kodani nimero ya hadithi muri sunani Abu Daud, ni hadithi ya 3121. Wa Ibn Majah, no muri sunani Ibn Majah, ni hadithi y'igihumbi na magana 1448, igihumbi 848. Wan-Nasa'i fi amali al-yawmi wal-layla, hii hadithi ni hadithi y'igihumbi na 74. Wa Ahmad, na Imamu Ahmad, ni hadithi iboneka mu juzu ya 5 page yayo ya 26. Wal Hakim, no muri sunan al-Hakim, al-Hakim nawe yarayivuzeho. Wal Baghawi nawe iyi hadithi ni hadithi y'igihumbi 464. Wa Ibn Shayba, ni hadithi iboneka mu juzu ya 3 page yayo ya 234. Wa Tabarani fil Kabiri, na Imamu Tabarani nawe iyi hadithi iboneka mu juzu ya 20, nimero yayo ya 510. Wal Bayhaqi, na Imamu al-Bayhaqi nawe ni juzu ya 3 page ya 383. Wasuyuti fi Jami' as-Saghir, na Imamu Suyuti Jalaluddin nawe i hadithi iboneka muri iki gitabo cye Jami' as-Saghir, ni hadithi y'igihumbi 344. Wa Ibn Hibbani, iyi hadithi ifite nimero ya 302. Aba bose n'abamenyi bashimangiye iyi hadithi. Iyi ni hadithi ya mbere, sibyo? Hadithi ya kabiri, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Dharr qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ma min mayyitin yamutu fayaqra'u 'indahu Yasin illa hawwana Allahu 'azza wa jalla alayhi, akhrajahu ad-Dailami. Rumva muri iki gitabo cya ad-Dailami, iyi hadithi ni hadithi y'ibihumbi 699. Iyi hadithi aho intumwa y'Imana ivuga ati nta muntu uzapfa fayaqra'u 'indahu Yasin, hanyuma mukamusomera surati Yasin, illa hawwana Allahu 'azza wa jalla, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi. Isipokuwa Mwenyezi Mungu atamfanyizia wepesi. Iyi ni hadithi ya kangahe? Ya 3. Noneho amagambo Sheikh Faraji yavuze, umva kuntu yarari no kwikontrediza no mu magambo yarari kuvuga ahantu hamwe, akavuga ati ngo biremewe, ariko ukabikora wenyine nukahamagare abantu n'abantu. Umva ahubwo wowe tugaragarize aho intumwa y'Imana yabibujije abantu wenda usomera umuntu wawe uri umwe, bitwereke wenda Sheikh Faraji naza ahubwo bitwereke, ahubwo reka twebwe tukwereke amagambo y'umusangirangendo w'intumwa y'Imana. Wakala al-Wafidi
akhbarana Abu Asim an ibn Jurayji an ibn Shihabi an ummi Salamata an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Hadithi yakiriwe n'aba bantu bose, arimwe n'umugore w'intumwa y'Imana ariwe Ummu Salama, na n'umusangirangendo w'intumwa y'Imana ariwe Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Aravuga ati fa'ala Umarun tadawuri juz'i al-Qur'ani, ngo Umari yakoze ikintu kimeze nk'ikizero cyangwa se ikintu cy'ikizero akusanya abantu, sibyo? Tadawuri juz'i al-Qur'ani min wamaliya ila amma yatasaaluna, basoma Qur'ani gutangirira kuri juz'i al-Qur'ani min wamaliya. Wamaliya ni umurongo uboneka muri surati Yasin, wamaliya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'una. Batangira kuri iyo juzu wamaliya kugeza kuri amma yatasaaluna. Babikorera nde? ila amma yatasaaluna ila 20 rajulan, yakushanije abantu 20 بعد صلاة الجنازة في المرأة الملقبة بأم حبيبة زوجة قلاب. urumva yabikusanyize kuri uyu mudamu umugore wa nani wa Qallabi. Fakala, hanyuma Umar ahitavuga ati ayuha almu'minuna, emwa bemera mana, ittakhadhul Qur'ana, mufate Qur'ani, mchukue Qur'ani, wasilati linnajati lamwati, ibe inzira yo kurokora abapfu banyu, abantu bapfuye. Ngo mwifashije Qur'ani ibe inzira yo kurokora abantu banyu bagizute bapfuye. Aya magambo cyangwa se iyi hadithi iboneka muri fatawa Asamarkandi li Abi Layth Asamarkandi. Inuza iyi hadithi iboneka muri iki gitabo cy'uyu mumenyi bita Abu Layth Asamarkandi. Ikaboneka no muri Durarul Barara. Durarul Barara ni igitabo cha Imam al-Ghazali, we bamwita ngo ni Hujjatul Islam. Uyu nguyu ni umumenyi ukomeye wanditse igitabo kikomeye kitwa Ihya'u Ulumuddin. Ihya'u Ulumuddin. Iki ni igitabo gikomeye cyande kya Imamu al-Ghazali. Uyu nguyu haya na magambo ni gikorwa umusangirangendo Umar radiyallahu anhu yagizute yakoze. Ayandi magambo qala Abu Shaytha. Uyu Abu Shaytha numunyeshuri w'umusangirangendo Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ibn Abbas ambaye ameombewa dua na Mtume pindi Mtume aliposema, alimwombea dua akasema nini? Allahumma faqihuhu fi din wa yuallimuhu at-ta'wila wa tafasiri. Uyungu ni umusangirangendo wasabiwe ninu mwayimana idua. We aravuga ati uyu Abu Shayth umunyeshuri wa Ibn Abbas aravuga ati innahu yustahabbu qira'atu surat ar-ra'd wa anna dhalika yukhaffifu 'anil mayyit. Aravuga ati ngo birashimisha cyangwa se ni byiza gusomera mayiti cyangwa se nyakwigendera surati ar-ra'd. Surati ar-ra'd ni sura iboneka muri Qur'an. Wa anna dhalika yukhaffifu 'anil mayyit, kwa sababu hii suratu ar-ra'd inampunguzia maiti shida. Inampunguzia maiti shida. Uyu ni umunyeshuri wande w'umusangirangendo, sibyo? Ndacyakomeza. Aracyakomeza uyu nguyu aravuga ati kanatil ansaru yastahibbuna an taqra'u 'inda al-mayyit surati al-Baqarah. ذكره الشوكاني في نيل الأوطار. aravuga ati ngo kanat al ansar, ansar na abantu b'Madina
ngo bakundaga gusomera umuntu wapfuye surati al-Baqara. Zakarahu Shawkani, ngo uyu mumenyi Shawkani yabivuze mu gitabo cye kitwa Nail al-Awtari, juzu ya 3, page yayo ya 25. Wa fi Subuli Salami, no mu kindi gitabo kitwa Subuli Salami, juzu ya 2, page yayo ya 91. Aba bose ni abantu bavuze kubera cyangwa se izindi dalili zerekana ibyiza byo gusomera umuntu wapfuye Qur'an. Niyo mpamvu Faraji nge ndakubwira, Imamu Shafi'i ntabwo ari kuvuga ko dalili nazo yarafite kugira ngo avuge wa yustahabu an yuqra wa indahu shay'un min al-Qur'an. Inapendeza kumsomea maiti Qur'ani, na ikiwa mtamsomea Qur'ani yote ni vizuri zaidi. So kuvuga ko Imamu Shafi'i dalili nayo ya atarazi, cyangwa se Ibn Taymiyyah na dalili ya razi, cyangwa se Ibn al-Qayyim mu gitabo cye kitwa Ar-Ruh na dalili ya razi. So kuvuga ko Ibn Kathir na dalili ya razi n'abandi. So kuvuga ko na dalili byabi byose bari bafite dalili. N'ikindi kintu kigaragaza ko cyangwa se gusoma Qur'ani muri imbaga, muri abantu benshi biremewe, cyangwa se gukora azkari muri benshi biremewe. Gukora dhikri kwa sababu afdalu dhikri al-Qur'an. Dhikri iruta dhikri zose ni Qur'ani. Kwa sababu Nyagasani anavuga ati inna nahnu nazzalna lahu dhikra wa inna lahu lahafidhuna. Ini aya bigaragara ko Qur'ani ari iki? Ari dhikri. Hadithi iboneka muri sahihi Muslim, hadithi yakiriwe n'umusangirangendo bita aravuga ati kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi halaqati min ashabihi faqala ma ajlasakum قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنا بك علينا. الله إنهم يمرفقا الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذاك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكني أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. ni hadithi yakire na Muawiya. Iyi hadithi iboneka muri sahihi Muslim. Ni hadithi y'ibihumbi 207 cyangwa se na 6 nimba nibagiwe. Abantu barashakira aho ngaho. Iyi hadithi ni hadithi sahihi. Naam. Aho intumwa y'Imana yinjiye isanga abasangirangendo bicaye ahantu mu cyicaro bari benshi. Irababaza ati ma ajlasakum, niki kibicaje hano? Baravuga ati jalasna nadhkurullah, twicaye hano dusingiza Imana, dukora dhikri, wa nahmaduhu ala ma hadana lilislam, dushimira n'Imana kuko yatuyoboye ubusilamu. Wamanna bika alaina, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu vile vile kwa kutuletea wewe mtume. Mtume akawaambia kweli hiki ndio kenye kuwakaza hapa. Wakasema wallahi hakuna kingine kenye kutukaza hapa isipokuwa hicho. Kisha mtume akasema inni lam astahlifukum tuhmatan lakum, mimi si watuhumu kutokana na hiki kikao chenu, walakini isipokuwa atani Jibril, amenijia Jibril, fa akhbarani aramjirati anna Allah yubahi bikumul malaika, isipokuwa Mwenyezi Mungu anajifakhiri kwa malaika kutokana nicho kicharo bari mu basingiziki Imana. Sasa wewe Faraji uraza guhakana ibingibi ubikurahe? Ahubwo wowe nimba ushaka kubibuza ahubwo tuzanire dalili wowe ibibuza.
kubera ko wowe ubuzi ibintu ni wowe uzana dalili yo kubigira ute, yo kubibuza. Iyo ni pointi ya mbere, kubera ko bavuze ibintu byinshi sibyo, kandi ari ibindi bintu tutashobora kugira ute, gusubira mu bintu by'ibitutsi batuka abantu na kukejeli watu. Mtu hawezi akafanya nini, akawajibu. Isipokuwa kitu ambacho tutafanya ni kuelimisha na nini, kwa sababu sio Faraji mwenyewe na Ali Pepe ndio wako wanatufata, na Waislamu wako wanafanya nini, wanatufata. Lazima tuwafanye nini, tuwaelimishe bave muri confusion y'aba bantu, kubera ko wamesha kamata Waislamu wanotaje. Niyo mpamvu twe rimba twe tuvuga ko ari abaheza nguni nibi bintu. Kubera iki wowe ushaka ibyo wumva, ushaka kubyumvisha abandi, unabitegeka abandi, ubishiremo n'ingufu utuka n'abantu, kandi ni ibintu udafitiye iki ubumenyi. Bivuga ko ibi bintu byose aba bamenyi bose tuvuze, izi hadithi zose, bivuga ko byari byemewe. Uyu Uthaymin wapfuye ejo bundi nifite ubwenge, arutwa nande na sogokuru wanje, yapfuye mu 2001. Atari yavuka byari byemewe. Ubungubu arangije kuvuka bita bigira ute, bitabiba ko bitagira ute, bitemewe. Niyo mpamvu tubabwira ati ibi bintu aba bantu ntabwo ari dini bari kwigisha, ahubwo ni ideology bari kwishakira n'abayoboke. Ni ideology bari kwishakira n'abayoboke. Ari ikintu abasilamu tugomba kwibaza, ese muri Islamu arimo Ancien Testament na Nouveau Testament? Ese muri Islamu arimo Ancien Testament na Nouveau Testament? Ibi bintu Uthaymin atari yavuka byari byemewe, ariko arangije kuvuka ni byemewe, sibyo? Bivuga ko ari Ancien Testament kabana na Nouveau Testament, sibyo? Bivuga ko iyi dini ryabo ni Nouveau Testament, ni Nouveau Testament. Rega tubisubiremo. Sheikh, ndumva wenda twasoza kugira ngo oya giye kuri point ya kabiri ibintu yavuze. Giye kuvuga kuri point ya kabiri, nge sinamureka, nago bishoboka. Namureka utese, nago bishoboka ko mujye mureka. Namureka utese. Komereza kuri point ya kabiri. Ngiye mu gusura marimbi. Ari ibintu yabeshe. Usoje ku kijyanye no gusura marimbi ku mudamu. Ubu ugiye gusoreza ku bijyanye no gusura marimbi ku muntu w'umudamu.